Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seemed devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Kinong alam ka Confederation of Riboy People Corp da kajing sokya halor kajing don jagi riusyam kabu ki bampat perkat syu ya kidok ha. Haga pratarek unai wiang arhajar arpulai kilet ben ujor hau Deputy Commissioner ke Distrik Riboy persya igi beriu kebadan keti ban siat bom pathar hakiwa kibadan ha ka Distrik Riboy. Ha kani ke jinglet ujor halor ka jing penon kam pathar da ubam da giru syam kabu na kaliang ka kop belalam kemat uba bandari rentatiang president uba pateng mersing working president bagi dekot kilabu ke jing ujor persya ke jing siat da gibom haki wa ki bakentop akawa bora lapong bat kawa twaik si ki badang ha akawa siang ke balawan ra ke jing ya pathar jong kidokha ki badan hakini kiwa. Habakran ni kila patai kubor uba bandari rentatiang uleto bagasang hadin ke jingyo jing ujor halor ke jing don jong kiriu syam kabu ban le ekene kam klem da ken kor syo ke jing ya pathar jong kido kha hakiwa kumta kaseng kala syam ekene senjam kaseng galoong bagi tip bagi bor penyak distrik kamtam ke bagatanat bade khmi ya gijat marat baper ki jupen mi ke jing maham man lagapor leng ba ka kendon sispa asau pusau CRPC ban khang persya ya kejing yak pathar ki merat bat ki dokha noila sakhi bayi kini ki kendon an dan satya ki brio ki baburam ne ban buat haduk kini gisngi namar kejing yai mi ki reusyam kabu ki ba pendon kam pathar bat ki ba peniap ya ki merat bat ki we ki jing don jong kamariang hadien bagaseng kali ojung tip balor kejing don jongkum kini ki reusyam kabu kaseng kali ujor sendon ya kini ki brio hak office Deputy Commissioner daga baken turu igi bor penyak distrik baken syem yagi lat klenti gi beteng e pantoket halor kania ngi sokya kum gasang ba kawa siang hasil ntar kawa siang ba kinong shodo kendon ha ba babun gi jaka telada kitrais nong gi ailat berkin shodo andri brio banawar kinwan ban kawang bom dan yang kasang adan mengio komplain ni kipai ba ngamut banwan menikundu be DC ngila ai daga jingthoi DC andai DC mdan de ngila ikundu yai project director ba Raja Brahma te iru ila simkya ban khan kori yakni kes halor be de ba jingsiat bom pathar hakti kiwa te sar Brahma ila simkya yakne insa yo sen ke report aden ba ila deben kori kene kam dan ngi nakaliang kasang ru ni gerpat ipai ba ki basyong sekete dong ketan dei bingi perkhat snew no dei ki pajba ki bele kene kam re ki bele kene kam ki dei tang arun langut ki breu ki ban pen snew dur ya kawa siang tengi mahamru nagliang kaseng lada jab snew bok ngene jobat ya no te kende ge jingma ka bakrau ya kite ki breu ki ba le kene kam ki ba ngimla ban priang hakim lang salang tengah kentui ki paiba kinlong ki betrelang hak ki babun kilang na kabenta banyada ya kami meriang kejungi